मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल व गवा वला यदुरुल्लाह शयअन इल्ला नफ्सहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु वल कुरानु यशफ़ियानि लिल अबद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरानिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अशफ़िना बिल कुरानिल हकीम अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन अल्लाहुम्मा अहदिना वहदी औलादना अल्लाहुम्मा अहदिना वहदी औलादना अल्लाहुम्मा अरहमना वरहम अहवालना अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना वहफ़ज़ ईमानना अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिवालिदैना अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिवालिदैना रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व उम्महातिना व इख्वानिना मिनन नार। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना वकरिमना वला तुहिन्ना। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनल आफ़ाति वल बलियात अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनल आफ़ाति वल बलियात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन
اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافعا يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. سیامک ریت چھُ اکھ فرض داور سیامک ریت چھُ اکھ فرض داور خدا یچھنے خدا اظہر عطا کر خدا یچھنے خدا اظہر عطا کر ساری تعریف تحمید تقدیس خطبہ جمعہ کس آغاز اندر بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اس رب العالمین کائنات لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا فریاد رس مدد کرن وول یاری کرن وول کہن سوائے معبود برحق حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اندسی دربار اندر سے شامت 1443 ہجری ماہ رمضان دویم جمعہ درائی ماہ رمضان ترویم دوہاز یم وت سانی عمری پیٹ یمن تروہن دوہن اندر کیا کور قرآن کوتا پور نماز کوتا پری تراوی کت پوٹ کر ادا غریبن منڈن مسکینن یتیمن ہوں کیا تو خیال مساجدن مدرسن کیا تو خیال اس گسوات محاسب کریں کیا جی زندگی چھ بڑھ تیزی سار نیرن یہ قیامت چاک نشانی فرمومت حضرت رسول رحمتن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیوری آشن گزرن ریتن ہند پوٹ ریت آشن نیرن ہفتن ہند پوٹ ہفتہ آشن نیرن دوہن ہند پوٹ برابر یہ سبدن کہ دو برہی اس ونن ماہ رمضان یہ ترویم تاریخ ووت رب العالمین سن فضل کرم فضل احسان یہ میں ایسی یوت یت ماہ رمضان استقبال کرن سوئی رب گچھ توفیق دیون یت ماہ رمضان تمہ انداز لول برن پیروی کریں یت پوٹ رب العالمین سن منشا بیت پوٹ سمجھوئی حضرت رسول اکرمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک ان میں خطبہ کس آغاز اندر ارشاد کرتمو الصیام والقرآن یشفعان للعبد ماہ رمضان سے روز بی قرآن مجید تلاوت تات پر عمل پیروی یم بنین ایسی باعث شفاعت محشر کس میدان اندر ربا سانی خاطر بناو یہ ماہ رمضان سے روز قرآن مجید تلاوت بناو سانی خاطر شفاعت باعث سانین مالین ماجن عزیز و اقاربن ملت کے عزیز جوانن ساری ہند خاطر بناو یہ ماہ رمضان وصالت شفاعت
در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر رب العالمین سند فضل و احسان بار بار چھو تُہۍ سمجھن عقیدہ توحید سورہ حج چ آیت الہکم الہ واحد بے شک اس سارنی ہند یتن رب کرن بیان تہند معبود برحق لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ فلو اسلموا وبشر المحسنین اللہ تعالیٰ کرن بیان بشارت دیو ایمان انیو بے دیو بشارت تمن سارنی خوش خبری یم پنن پان جوڑن قرآن مجید سۭتۍ حضرت رسول کریم سۭتۍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کن آیاتن اندر واریاہن جائن اللہ تعالیٰ تمن بشارت دیون یم سمجھن گوڑ عقیدہ توحید رب فرماون الذی اذا ذکر اللہ یم لوگ یمن لوکن برونکن ذکر شیون کرن رب العالمین سند وحدانیت یون بیان کرن وجلت قلوبہم تین دل چھ وشلنس یون خوش گسن اللہ تعالیٰ سند وحدانیت بوزت اور تم لوگ یمن پاس چھ رب العالمین سندس لا شریک آسنس تمن چھن پسند گسن عقیدہ توحید حالانکہ یہ عقید سو یم کس بنیادس پہ قیامت کی دو فاصل گچ اگر عقید شد آس اگر عقید آس توحیدس پہ مبنی روز قبول تلاوت قبول زکاة قبول صدقات خیرات حج قربانی ذکر و اذکار یمن ساری عباداتن ہم دار و مدار شو عقیدہ توحید اس پر یعنی ذات صفات اندر لا شریک زانن حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بے شمار آیات نے بلکہ قرآن مجید زیادہ حصہ مکی زندگی ہوں یمنی عقائدن پیٹھی رب کرن بروکن بیان من کان یرید الحیات دنیا یس مسلمان یس شخص یہ زندگی اندر کوشش کری صرف دنیا کماؤن رب فرماؤن اشس دیون مگر یاد تھین آخرت اندر چھس نکے اگر تم دنیات کمو آخرت سرن آخرت لول برن آخرت چی کام کرن اخروی زندگی ہن سامان کرن لا خلا تک چھس تیل کی اش رچن تم نش رب العالمین اشا ونن دنیا کی کمائیو حلال پوٹ مگر آخرتک تھیو زیادہ خیال دنیا مز نیرن پت برزخی زندگی امی پت محشر کی میدان پت جنت جہنم حساب فاصل امیک تھیو خیال ہچنائی قرآن مجید یلی ربس منگن اسیو ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار او بہترین دعا قرار دن ورنہ آو ربس منگیو رت دنیا عزتک دنیا حلال دنیا صحت و عافیتک دنیا
عزت و آبرو اس دنیا مگر یہ بنو تیل یل آخرت خیال آس یل آخرت کوشش کرو نعوذ باللہ ہرگاہ کان شخص سو یس من کان یرید الحیات دنیا دنیا یوت آس ژھانڈن تمس آو ون اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار تہندِ خاطر چھُنہ کہین آخرتس اندر صرف جہنم نعوذ باللہ اس سارے بچوین رب العالمین سانن آبا و اجدادن مالن ماجن بین بائن عزیز و اقاربن یارن دوستن دین یہ دنیا کی رت اور آخرت اس کامیابی تہ کرن عطا حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کیا جی بار بار چھو تھی بوزن منزل چھو آخرت اس کامیابی یہ دنیا چھو کوشت دیوان اللہ تعالی فاسقن تی فاجرن تی کافرن تی نمرودس تی حامانس تی ابو جہلس تی بین ازکن کفارن تی اسلام دشمنن تی عظیم اسلام دشمن پور جمع گئی اسلام اس خلاف تمن تہ اللہ تعالی یہ دنیا دیون ڈیل دیون مگر آخرت چھن تہند کامیاب آخرت چھ سونی کامیاب انشاءاللہ اہل اسلامن ہند پریشانی چلاحت حالات میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا بین الاقوامی سطح پہ نظر تراون پریت جائی مسلمان پریشانی اندر مبتلا عرش والا چچت وعد کورمت جمعہ اندر رمضان کس جمعہ اندر ساتھی اجابت اندر اس دعا منگنی سارنی جمعہ اندر مگر ماہ رمضان اندر زیادہ پان قبول چھس کرن اچھی منگن گوڑا عالمی اسلام بہتری عالمی اسلام کرن کامیاب مسلمانن اس پریشانی کر دور سانی پریشانی کر دور ربا سانن بیمارن کر شفا ہسپتال کن بیمارن شفا گرن ہندین بیمارن شفا وادی نیبر ملک نیبر یم بیمار تمن شفا ربا کور مالن پرد پوشی بے روزگارن وسط روزی بے اولادن سوز اولاد بے ہدایتن کر ہدایت بے ہدایتن کر ہدایت ربا منگن چی حلالس کر برکت حرام نش بچاو حلالس کر برکت حرام نش بچاو ربا یم کر بیماری ربا یمو نش تھو محفوظ ربا پریشانی کرن دور حاضر میڈیا ول یا تم لوگ یم تراون باجے ابزی میوزک دنیا اندر ربا ین واجنو پریشانیو نش بچاو ربا یمو بیماریو نش بچاو عالمی اسلام بچاون انسانیت بچاون اس بچاو آمین یا رب العالمین امسی رب العالمین اسکن بے شمار تعریف و تحمید ام پتہ اسم درود السلام برذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ترمذی شریف صدر روایت کرن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماون میں فرمو پنن باب صوبن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کیا اکدو اس تشریف تھیت گرس اندر اس تشریف تھیت با حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتی فرمو عیالس کن فرمان پت گو امتس کن سائز اس فرصت وقت آسان یم سات بظاہر کان دنیای کام یا بیکا کام آسان ات فرصت کس وقت تیو کرن ترے حصہ یم سات فرصت دبے میں کھا کام ونکن نہ دکان نہ دفتر نہ گھر فرصت وقت فرموک ترے حصہ کڑیو ات امہ مز تہ کڑیو اخ حصہ ذکر اذکار خاطر
پریو سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا تلاوت یا بی مسنون اذکار یم آمت بیس حصص مز دیو نظر پنہ عیالک حقوق گرکن بوچن ہند حقوق گرکیو بوچو من ما کانس پریشانی کان مسل ما یت کن میں توجہ پز کرن گرکس خاندار ذمہ داری عیالک حقوق گروانی ہند حقوق بچن ہند حقوق گرس اندر بزرگن ہند حقوق یم کرنی شام مگر فرصت کس وقت مز کڑو امہ خاطر اخ حصہ فرماون امہ پتہ ضرورت مطابق ات فرصت کس وقت اندر ترایو آرام فرصت کس وقت اندر تریمس حصس اندر دیو پنس جسمس آرام مومن سن مسلمان سن نندر عبادت وار بوزیو مسلمان مرد مسلمان خواتین یلی آرام ترائی نماز کرن ادا تلاوت کرن ذکر اذکار کرن ام سن یہ آرام تی بڑی عبادت ولی عینک حق علیک فرمو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گرچ کام کرن تی عبادت اور آرام تراؤن تی مسلمانس عبادت احیاء العلوم کے حوال اکی دو گرس اندر تشریف تھیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کبار گئی جمع صحابہ کبار گئی جمع حجر خاص اندر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یمول پت پان تشریف یعنی بعض اوقات صحابہ کبار گسن دربار نبویس اندر حجر خاص اندر اجازت ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پت پان تشریف یہ بھی دروازس پہ جائی اسلو حجرس اندر تیوت اسلو حجر بوڑ یہ بھی دروازس پہ نظر پہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ دروازس تائیں اسن بستر ترائیت آج سے براندن تی آسن ورنڈاس تی آسن نبرکن تی آسن ہیڈ پائن تی آسن چنہاز آسن چلو الحمدللہ اگر حلال پوٹی آس اگر جائز پوٹی آس دروازس پر بیور جریر بن عبداللہ جلیل القدر صحابی ردائی مبارک صادر یس ولت اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دسک دارت یعنی امس فرمو کت پہ بے ماشاءاللہ صحابن ہند ادب تے احترام پنن ساتھین ہند خیال ردائی مبارک اس زیب تن اس ات کورک تا یہ لوگ امس کن یعنی پتھرس پہ مبے میانی صادری پہ بے کیا حضرت رسول اکرم جریر بن عبداللہ کرن بیان دبن مے کور صادری تا یہ تھوم پنس سر مبارکس پہ یہ صادر تھوم پنس سر مبارکس پہ دبم ببیما صادری پہ ات شبی ادب یہ شبی میانس کلس پہ یہ شوبی نی میانن پائن تل کی حقوق العباد مہمان سن میوان نوازی ین وول سن قدر منزلت یہ کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گرچہ سارے کائی اوے ون سون اگنات خانن دپن می مست حیس می مست دا آلیس می مست حیس می مست دا آلیس ہر پھیس قربان لگے مولانا مبارکی رحمت اللہ می مست حیس می مست دالیس ہر پھس قربان لگے تم کیا کرن پان حجرس ڈونس نیلان شیرنیس گر کامی کرنیس قربان لگے
پنہ گھروانی مدد کرن کن سا عیالس مدد کرن گھروانی کامن پہ مہنین پہ یوت نوکرن پہ یوت تراؤن کی نہ حقوق کی حجرس ڈونس گر کام کرنس حجرس ڈونس نالان شیرنس گر کام کرنس قربان لگہس تہجد گزارس تہجد پرنس گر کام کرنس قربان لگہس تہجد پرنس رات کت وتھنس تہجد پرنس رات کت وتھنس منگ منگ کرنس قربان لگہس تہجد پرنس رات کت وتھنس منگ منگ کرنس قربان لگہس رات کت وتھنس عجزاری کرن انکساری کرن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شان بے شمار درود السلام حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمو دنیاس دینس ست دنیا تمام احکام ہچن بہس راتی پرن اخ میگزین نبر آمت ایک دوستن سوزمت دور حاضر میڈیکل سائنس ونن the day will come when everyone will fast ازیک میڈیکل سائنس ونن ہے اخ وقت وات پور دنیاس پور انسانیتس میڈیکل سائنس ول کرن تجویز مسلمانن گیا فرض ثی غیر اقوامن ونن ریتس مز موج بز روز در روز طبی نقطہ نظر کی ہوا یعنی روزن ہن طبی نقطہ نظر اگو اسلامی نقطہ نظر فرض کرمت رب العالمین بذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یمو روزو سوچ ڈسپلن یمو سوچ جسمانی امراضن واریا فائدہ ملن میڈیکل سائنس ول ونن میں اشارہ کور پتمس جمعہ اندر تہ واریاہن بیمارین ہن شفوک باعث بناون رب العالمین یمن ماہ رمضان چن روزن ربا سانہ خاطر دی بناو سانہ خاطر دی بناو پت گئی اخروی فائدہ یم سات محشر کس میدانس اندر ساری تریش کرن تریش کرن تریش ہند انتظام کہین اڑین زیومس نبر نیرت تریش داد فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن جوزی علمت فجا سیام رمضان ام سات ینس ماہ رمضان روز یم ینس بکار تریش بدل ام سن تریش کر کم حضرت اللہ جل جلالہ جل شان یعنی ہو گو میڈیکل سائنس دنیا خاطر یہ گو آخرت خاطر ماہ رمضان چ روزن ہز اہمیت پتم جمعہ بوزو تی وقت کم آسن اوے کرن رب بیان اسی بائی مانن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تقوی تو پرہیزگاری چھو تھی وارہائی لڑ بوزن یعنی مختصر معنی آمی گو پریت غلط کامی نش پاک روزن پریت حرام نش پاک روزن پریت غلط کتھ نش پریت روزن یعنی سا کام نہ اننی بروت کن یت مناس رب العالمین سن یا حضرت رسول کریم سن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کن بنیادی ارکاننا تریم یا اڑین روایت مطابق دویمی یم روز فرض گئی مدینہ طیبہ اندر واتت ہجرت پت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روزن ہن منکر
نماز کچا تمس اگر بلا وجہ روز ترائن اگر بلا وجہ روز ترائن کچا نماز کوتا زکات کوتا صدقات خیرات کوتا عمرہ کوتا حج اشتن کرمی اگر بلا وجہ روز ترائن اکس روایت اندر آمد ماہ رمضان سے روز اگر بلا وجہ ترائن گیا کفار سہ گیا دائمی مریضن ہند خاطر اگر یہ عمری تہ روز دہس بدل دہس بدل تھے عمری تہ روز توتہ یس نہ تیوت ثواب یوت ماہ رمضان کس دہس اوس یہ آو روایتن اندر بیان کر یل بلا وجہ ترائے ہاں سفرس اندر سہ مریض سہ کن جائے تیل گو دہس بدل دہ سہ آمت مگر یت کن مسلمان بوئے سٹھا کم توجہ گامن اندر شہرن اندر تی اللہ باشا گامن اندر کام کار چلن آز الحمدللہ مگر ڈلن من نیرن وات پجہت نیرن ڈلن یم نیبری میں آسن لوگ ہی کاروبار کرن اگر تم بازرس اندر آسن کہن ریتن کان چیز کنن ہوٹل چلاون تم چھو آز ہوٹل بند کرن نیبر کئی لاگن بدل چیز مگر کوشر کیا کرن کرہن پرد تراون دپن ظاہرین نعوذ باللہ امج خدا صبس اتی نعوذ باللہ کرہن پرد تراون ست کرون رب العالمین تھونا نعوذ باللہ بے خبر اللہ ماشاءاللہ مگر واریہو ہوٹل والیو کور اللہ تعالیٰ سن یہ حکم بجائے ات پہ عمل مگر ون تہ بازرس اندر تہ گامن اندر تہ باغن اندر بت پج نوان ڈلن اندر بت پج نوان کل بچن پہ کل ژھایَن کھیٚنہِ بیہوان یہ زبردست جرمیز تہذ نماز چھنہ جائز تہذ صدقہ چھنہ جائز تہذ ذکر اذکار چھنہ جائز بیل جوان تیاس تمس زیادہ عذاب پرت کس مسلمانس امس پہ روز فرض کیازِ وشن اور یور یوان نیرنس موقع ام پتہ آسان بیبین نیر تلن بڑ پھرن لگت اندر کی کیا ہاٹ پاٹ آسان یعنی قدر چھن کرن بیچ اس ونن ہے اس کیا گو حالات کیا گئی خراب بیمار کیا فلان چیز کیا پتم جمعہ حاضر آسے مے ونیاو 7 ساسن مز موسیٰ کلیم اللہ اخ نافرمان رب العالمین دبس دعا کرے نہ قبول پیغمبر ٲسِتھ کرے نہ دعا قبول 7 ساسن مز اخ نافرمان یل آز پرسنٹیج زیادہ نافرمانی اس کیازِ ونن تیلہِ سٲنۍ دعا کیازِ قبول گژھن بیمٲرۍ کیازِ فلٲنۍ چیز کیازِ فِستٲنۍ چیز کیازِ عزیز نوجوانو بزرگو ماجو بیٚنیو کوریو 13 دۄہ درٛاے کٔژ تانۍ دۄہ وۄنۍ 17 چھا 16 چھا بس اکھ وٲتِم سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ پتہ اگر 100 بٔدۍ ؤری تہِ دی روب عمر مگر یمن 13 دۄہن ہُنٛد اجر ہیٚکو نہٕ حٲصِل کٔرِتھ یُس اَسہِ ضایع آسہِ کوٚرمُت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اگرچہ سندن سہ روایت کمزور مگر بیو ضعیف روایتو ست صحیح روایتو ست تقویت پز پٲٹھۍ یتھ رٮ۪تس اندر مزور دیون 7 گنے نہ 100 گنے 100 گنے یوتاہ خۄش گژھِ رب العالمین کیازِ روزن متعلق فرمو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ربن کوٚر مےٚ بیان روزٕ چھِ میانہِ خٲطرٕ اجر دمس پانے یوتاہ خۄش گژھِ اگر سمجھی نہٕ مےٚ تگہِ نہٕ ونُن بہٕ سمجھاو کیا دپان ہسا نماز تے تنی خٲطرٕ خٲرات تے تنی خٲطرٕ مسجد مدرس تے تنی خٲطرٕ ساری کامے تنی خٲطرٕ روزن کیازِ وونُن یِم چھِ میانہِ خٲطرٕ مسجد دمو اگر نہٕ کٕہٕنۍ وٕچھِ رٹن وول وٕچھ نماز پرو مسجد منٛز یِم حٲضِر یِمو ساروٕے وٕچھ صدقہ خیرات کرو کانت کان وٕچھ حجس گژھو ساس بٔدۍ لوٗکھ وٕچھن نیک کٲم کرو کانت کان وٕچھ مگر روزٕ ییٚلہِ نیت کٔر سحرس کازن ژاو باتھ روٗمس اندر تریشہِ داما چور
خدایس بغیر سا وچن وول کان اوے وون ات عملی رب العالمین روز میانہ خاطر اجر دمس پانے یوتا خوش گژھم 7 گنن 700 گن دی رب العالمین 700 گن دی رب العالمین امہ کھوت زیادہ یوتا خوش گژھم تیوتا دی رب العالمین پریت عملی ماہ رمضانس نمازن تی روزن تی زکاتس تی صدقس تی خیراتس مسجدن تی مدرسن تی منڈن مسکینن یتیمن تمن ادارن یم دیانتداری سان پتی واتناون تمن تا یمن مستحق تمن تی دی امیک ثواب اللہ تعالی اوے چھ نت ہیکو زکات دت وریس اندر کن تہ سات وری گو بی زکات تت یہ ژے نش وریس رود موجود نقد سون چون یا تجارتی مال تت مت ٲسۍتن وری گومت کی تت چھن شرط وری کی بشرطے کہ سہ آسی ژے پنن باپار سند آسی نہ بقایا کی دکانس اندر اس ژے مال چھُے رۄپیس 50 لچھن ات من چھُے ژے 30 لچھن پنن مال وہ چھی باپار سند بقایا 20 لچھن چھُے نہ زکات کی مگر اس ژے 30 لچھن چھُے پنن مال تت مت ٲسۍتن ؤری گوٚمُت تجارتی مالس چھُے نہٕ سُہ شرط کی تت چھ تمن 30 لچھن دین ہاں نقدس سونس چاندی تت چھ شرط وری بیچ تت نصاب یعنی کوتا گژھِ آسُن تمیُک کی تفصیل ون نت ہیکو زکات کن تہ سات دت مگر یتھ رٮ۪تس منٛز کیازِ دِوان ثوابس ہُریر گژھان ثواب زیادٕ زینن زکات دن وول تہ یہ جٲیز تہ دیانتداری سان سومراون وول تہ بلکہ تم بنن زیادہ مکلف یم سمرائن پتہ چھک دیانتداری سان خرچاون تمن زیادہ پکڑ اوے چھ مبارک بادی ہند تم مستحق یم کانس منگنہ گژھن نت حدیث مبارکس اندر فرمومت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امتس اندر یہ اخ زمانہ سہ قیامت تہ نشانی زکات ہیت نیری انسان ہے یم چھم 10 ساس 50 ساس لچھ رٹن وول آسیس نہ کہین ژٕ چھُکھ خوش قسمت ژٕ چھُکھ زکات دن وول الید العلیٰ خیر من ید السفلی دن وول گو بہتر رٹن وول سٕنٛدِ کھۄتہٕ چیرٹی بگنز ایٹ ہوم امی محلک ترجم دن وولے گو بہتر رٹن وول سٕنٛدِ کھۄتہٕ اوے چھ یتھ رٮ۪تس اندر زکات دنس زیادہ ثواب اور قرآن وول خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم یمن ہیو زکات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور ہیو یم کریوک پاک یل تو یمن زکات ہیو بی جائے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ یم لوگ جمع تھون سون تھین یا چون تھین ام پتہ چھن خرچ کرن امہ مز فی سبیل اللہ یعنی امیک حصہ چھن زکاتک نبر کڑن فبشرہم بعذاب علیم تمن دیو از اطلاع بڑی عذاب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ موجود تھین چاہے نقد چاہے سون چاہے چون چاہے بیکا پراپرٹی ہے یس تجارت خاطر آشی بیاگو زمین کو شتمت مکان چھس بناون نہ امس چھنہ زکات کی گاڑ چھس پننی استعمال خاطر ات چھس نہ زکات کی ہاں یہ زین خاطر چھس تات وچن وریس کریا حساب تیل چھس وہر دین یا تس وچھا رت پت رت آسنا تھومت تات چھس دین مگر پننی استعمال خاطر 20 لچھن ہز گاڑ چھس پننی استعمال خاطر تات چھس نہ زکات کی قربت بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فبشرہم بعذاب علیم تمن ونیو حض تمن کریو اطلاع تمن دیو امچ خبر
تمن آس قیامت کی دو بڑ عذاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیس آیس اندر رب کرن بیان یم گرباونی یہند یہ مال ہباہم و جنوبہم و ظہورہم اور یہ مال یہ تسراون ام پتہ یہ کمرن لاگن دچی لاگن کھوری لاگن اگر نہ امی پراپرٹی ہن حلال پراپرٹی ہن زکاة ادا آسن کر بیچ زکاة حلال مالس چرس پونسن چھن زکاة پھکی پونسن چھن زکاة سود پونسن چھن زکاة کیا جی ان اللہ طیب فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب اللہ تعالیٰ چھو پاک لا یقبلو چھنو قبول کرن الا طیبا مگر پاک مال اوے چھس بہ عرض کرن چرس پونسن چھن زکاة یہ حلال کمائی زکاة بیان کورمت قرآن مجیدن حضرت رسول کریم علماء کرامو چھ زخیم کتاب لکھ قرآن مجیدس من چھو کم از کم 32 لٹہ آمد زکاة تاکید 32 جائن چھو قرآن مجیدس اندر زکاة تاکید 3 مکی سورن اندر چھو کہی لٹہ 3 مکی سورن اندر چھو کہی لٹہ اور مدنی سورن اندر چھو 21 لٹہ آمد امیک تذکر کرن گو کل چھو آمد زکاة حکم 32 لٹہ ام موجب عرض کرن بازی لوگ یہ پس پشی تراون ہے اخم پاک تھون دوس بیچو زکاة دین پتہ صدقہ فطر دین ہے نم چھس چٹن راتس سشار آسن راتس سگراون باغ راتس محنت کرن گاڑی چلاون روپی شم جمع گمس اتبا زکاة دین زکاة فرض کورمت بیان قرآن مجیدن تا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس پنی وقت یہ زکاة اسلام چی معاشی نظام اک بہترین ذریعہ اسلام کی معاشی نظام بہترین ذریعہ زکاة اوے اس مقرر کرمیت امی خاطر حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس اوسن مقرر کرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یم اس مقرر آمد کرن زکاة رٹن خاطر اور امی کوس تاکید یو دور خلافت اس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سن امی سن معاذ بن جبل یمن زکاة جمع کرنی ام سوز اور 3 حصہ یعنی یون اس یمن پیٹھے 3 حصہ سوز معاذ بن جبلن یمن پیٹھ زکاة حضرت عمرن کورس واپس حضرت عمرن سوزس واپس دنس واپس کیا حض یوتان زکاة دن وول برابر زکاة دن تل کنس 10 روپیہ نا کنس تل ہتنا زیادہ کو زیادہ سوچنا کنس حساب بغاری ہے ہن زکاة اس پہ لوگ لیوچا امس دن 10 روپیہ نا زکاة حساب کرت یہ واجی حضرت عمرن کور واپس یمن والن دبن مے دیو برابر زکاة یہ تہندس مالس واتی یہ تہ نصابس اندر یون چھو دولت پراپرٹی حلال اگر سو یون چھو مے دیو امیک برابر زکاة اد رٹو اور ام خاطر کرن پتہ ڈپیوٹ توڑ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یعنی زکاة اہمیت کچا اس در وقت کے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی معاشی نظام بہترین ذریعہ بتار تو یہ کت فکری ٹیکس ہیون گورنمنٹ ہتس شو دن 8% میں چھن پتہ کوتا شون ام پتہ مگر گورنمنٹ شون آمدنی کوتا چھ اچھی چھ ٹیکس دیون یہ گورنمنٹ سے وری ٹیکس چھ دیون اسلام چھن دبن اسلام دبن یہ تے وریس بچووی فرق وچھو اسلامی نظامس تو باطل قانون کس نظامس
گورنمنٹ دپان ٹیکس دیو ژے کوتا آوٕے ؤریس ژے ٲسی نہٕ پتہٕ قرضہٕ کھوٚتمُت سُہ سورُے یعنی یہ ژے آوٕے ژے گوٚوٕے سورُے خرٕچ مگر گورنمنٹ چھی دپان نہ توتہِ چھُے دیُن اسلام چھی دپان نہ اسلام کری نہٕ ظلم اسلام چھی دپان تٔتۍ دِ زکات یہ ژے ؤریس بچووٕے فرق کٔرِو اسلامی نظامس تہٕ غٲر اسلامی نظامس ژےٚ چھُتھ رۄپیس 50 لچھ کٔرمٕتۍ جمع بنووُتھ مکانہٕ خرچ گٔیی 60 لچھ ؤریس چھی 20 لچھ آمدنی گورنمنٹ دپی یمن 20 لچھن دِ ژٕ ٹیکس اسلام دپی نہ اگر ژےٚ بچووٕے کینٛہہ ؤریس مکانہٕ بنٲیِتھ پتہٕ ییٚلہِ ؤریس روٗدُے گرِ کینٛہہ موٗجوٗد تٔتھۍ چھُے زکات ہٮ۪وان اسلام گو یقیناً چھُ اسلام نظام رحمت دین رحمت اور زکات چھُ امیُک بہترین معاشی نظام اگر پرٛٮ۪تھ جایہِ محلہٕ کمیٹی گامن اندر بازرن اندر بیت المال سسٹم قائم گژھِ کوئی مسلمان روز نہ غریب نہ روز بیکار مگر ات 10 رۄپیہِ نہ تُل 5 رۄپیہِ نہ تُل یا منگنہِ وۄنۍ ٹھیک چھُ صدقات تہٕ خیراتس چھُس نہٕ بہٕ انکار کران مگر اتھ منٛز چھُ روایتی تہِ تِم تہِ ژٲمٕتۍ مےٚ وُچھ اکھا اڑس منٛز یِوان پٔتمیو 10 ؤرین پٮ۪ٹھ مسلسل یِوان اکٕے بوٗلۍ چھُ سۄ ونان کیٛاہ چھُ ونان بہٕ ونہٕ نہٕ ییٚتٮ۪ن بہرحال اکٕے بوٗلۍ ونان کتہِ تانۍ یِوان زکات کِس ناوس پٮ۪ٹھ اگر بیت المال کے ذریعے اگر ادارن ہند ذریعے یمن ادارن پہ تھی نظر آسو اتھ دیانتداری سان خرچ گژھان اواز جائز خرچ گژھان تھی فرض بنان تمن مدد کرن تر من سون دارالعلوم تہ الحمدللہ اور زکاتک یوز اہمیت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سندس وقتس اندر گو تیوت زکات جمع زی رٹن وول اوس نہ پتہ کہین سسٹم یل بنان یل بوگراونک طریقہ آسہ بیٚیہِ ییٚلہِ دِنہٕ وٲلۍ دِن برابر یوٗتاہ تِمن واتہِ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سندس وقتس اندر سمیو تیوٗتاہ زکات رٹنہٕ خٲطرٕ اوس نہٕ کانٛہہ تیارٕے پتہ آو اسلامی علماء کرامن سۭتۍ رٲبطہٕ کرنہٕ اتھ چھُ 8 مد یہ چھُ پوٚز سورہ توبہس اندر چھِ اتھ 8 مد بیان کٔرمٕتۍ رب العالمیٖنن انما الصدقات للفقراء والمساکین گۄڈنِکسٕے آیس اندر چھُ للفقراء والمساکین حالانکہ بظٲہِر چھُ باسان اکُے چیٖز ہے فقیرن یعنی منگن والٮ۪ن تہٕ مسکیٖنن سورہ توبہ آیت بہ کر تھوڑا تہ امچ وضاحت کیا اکھ گو زکات رٹنس لائق مگر بوڑن چھُنہٕ وننس کینٛہہ شرم چھس گژھان بہ گژھا زکات منگ یہ گو مسکین بیاکھ گو منگنی مستحق تہ چھُ مستحق تہ چھُ منگنی تہ آو گو فقرا دس بیاکھ گو مساکین مستحق چھُ مگر یِوان چھُنہٕ برونٛٹھ کُن شرم چھس گژھان یمن لوکن ہُنٛد چھُ اَسہِ خیال تھاوُن یم چھِ سٲنِس معاشرس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یمن متعلق آمت حقوق معاملاتس اندر لکھمت مولانا عبدالرؤف جھنڈانگری رحمت اللہ علیہ روایت کنز العمال کے حوالہ عبداللہ بن عمر اک دو گرس اندر تنہا بید مگر زار قطار ودن زبردست ودن ہمسایہ اخصاؤ کنتائیں غرض ملاقاتس کامی اس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ زبردست ودن عرض کرن برادر کیا حس دلیل خیر چھا صحت چھا ٹھیک عرض ٹھیک عیال چھا ٹھیک سوری ٹھیک ژٕ کیازِ ودن دنس کہین نہ حظ کیازِ چھُکھ ودن دنس پننیو گرہو سۭتۍ دنس اہن حظ گرہن پٮ۪ٹھ گوٚو توبہٕ کرُن پوٚزُے مگر یوت چھُکھ ژٕ زارٕ قطار ودن مےٚ ون کینٛہہ تام چھُ راز حضرت عبداللہ بن عمرن دوٚپُس ون ہے اتھ تہِ گٔژھٕم نہٕ ریاکٲری گژھٕنۍ یعنی مےٚ گوٚژھ نہٕ رب العالمیٖن پتہٕ دپُن ژےٚ تھوٚکُتھ أمۍ دوٚپُس نہ حظ مےٚ نِش ون بہٕ چھُسے ژےٚ بوے بہٕ ونہٕ نہٕ کٲنٛسہِ مگر مےٚ ون دوٚپنس ہے ژےٚ برونٛٹھ پہن اوس بیٛاکھ ہمسایہ آمُت سُے اوس آمُت مےٚ کرتا حظ مدد کورِ اوسُس خاندر بٮ۪مارس اوس سلاے بیٚیہِ کانٛہہ کٲم اوسُس مےٚ ہسا دیُت تٔمِس کیٛاہ اوسُم دیُن مگر توبہٕ چھُس کران ودان چھُس امہِ موٗجوٗب مےٚ ما رٹہِ رب العالمیٖن ژےٚ کو نہٕ پتہ
چون ہمسائے امیک مستحق ژےٚ کون پتہ ژےٚ کیٛازِ خیال کوٚرمُت یہِ اوس امیُک مستحق ژٕ کیٛازِ گوکھ نٔمِس یورے ہٮ۪تھ اتھ چھِ ونان تقوا أسۍ چھِ ونان تقوا لعلکم تتقون گوٚو یی دوٚپنس اوے چھُس وۄنۍ زارٕ قطار ودان رۄب گوٚژھُم نہٕ قیامت کہِ دۄہ رٹُن چون ٲش ناو پھلٲنۍ جایہِ ژٕ چھُکھ گوٚمُت تہنٛدِس ٹھاٹھٕ باٹھس کُن گرِ چھُکھ نہٕ سنیومُت زانٛہہ یہِ ما چھُ مستحق چون پھلٲنۍ دوس چون ہمساے بلکہ اگر ٲش ناوس دِیِو یُس تمیُک مستحق آسہِ دۄگنہٕ ثواب اکھ ووٚو تُہۍ زکات نکھٕ بیٚیہِ کوٚرُکھ صِلَے رحمی ہٕنٛدۍ حقوٗق ادا گوٚو اگر کانٛہہ ضروٗرت تہِ چھُنہٕ وَنُن تٔمِس کینٛہہ یہِ چھُ بیٛاکھ مسلہ پتہٕ تُہۍ پرٛژھن ہتس وَنہوسا کِنہٕ نہٕ اگر ژےٚ کلیر چھُے کہِ یہِ چھُ مستحق اہن سا کوٗر چھس بالغ گٔمٕژ مگر چھِس نہٕ حالات یہِ ہیٚکہِ اخراجات کٔرِتھ اہن سا بِہُن لایق چھُس نہٕ مکان مگر چھِس نہٕ حالات یہِ ہیٚکہِ کینٛہہ کٔرِتھ گوٚو ژےٚ چھُ یہِ پننہِ جایہِ کلیر تیٚلہِ وننٕچ ضروٗرت چھنہٕ کینٛہہ اگر ژٕ تذبذبس اندر چھُکھ شک چھُے ہے بہٕ دِمہٕ مگر خبر زکات رٹیا تیٚلہِ چھُے ژےٚ کلیر یہِ کرُن تیٚلہِ چھُے ژےٚ یہِ ونُن بلکن نہٕ أمۍ روٚٹ نہ تیٚلہِ ژےٚ 100% چھے گارنٹی رشتہٕ دار ہمساے دوس پھلٲنۍ پھِستٲنۍ یہِ چھُ مستحق تیٚلہِ وننٕچ ضروٗرت چھنہٕ کینٛہہ یوٗتاہ چھُ بیان کوٚرمُت اتھ متعلق حضرت رسول کریٖمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم یمن نش رٹیو حظ مال یعنی خذ من گو زور ہیو ژاک گژھِ نہٕ کھسٕنۍ دکاندارس اگر دکانس پٮ۪ٹھ کھوٚت کانٛہہ ہتہٕ حظ تُہۍ چھُنا وٕچھان حالات کیٛاہ تُہۍ چھُنا وٕچھان پرُس کیٛاہ اوس پیورُس کیٛاہ اوس کرتاے کیٛاہ اوس دوٚپُس ہے نہ حظ مےٚ دیُت یا بہٕ چھُسٕے نہٕ اتھ لایق دوٚپُس ہے بہٕ چھُس نہٕ اتھ لایق ییٚلہِ نہٕ ژٕ اتھ لایق مگر نرمی سان نتہٕ چھُ قرآنُک حُکم خُذ من اموالہم یمن ہیٚیِو اگر اسلٲمی نظام آسہِ تتہِ یی زورٕ ہٮ۪نہٕ تیٚلہِ امہِ خٲطرٕ چھُ باضٲبطہٕ ڈپارٹمنٹ تتہِ آسان امہِ خٲطرٕ چھِ قوانیٖن تتہِ آسان اور یہ تیوتاہ اہم یت مولوی صاحب یت پٲٹھۍ ونان زکاتس منٛز چھُ اکھ دریا آیہِ وحدٕ یہ اتحاد اتفاقٕچ تہِ اکھ نشٲنی ییٚتٮ۪ن چھُ مانا اتھ زکات کِس فلسفس اندر دریا یہ کیٛازِ قٲیِم کوٚرمُت رۄب العالمیٖنن یہ کیٛازِ ووٚنمُت زکات دِیِو مولوی انور ونان زکاتس منٛز چھُ اکھ دریا آیہِ وحدٕ غریٖبس مالدارس کِتھ چھُ نعمت غریبس تہِ نعمت سُہ کرِ ٹھیٖک پٲٹھۍ عیٖد سانہِ بچن پلو سُہ کرِ گرچہِ کامہِ سُہ کرِ گرس اندر علاج گوٚو غریبس تہِ چھِ نعمت مالدارس تہِ نعمت تٔمِس کیٛازِ نعمت تٔمِس گوٚو مال پاک تٔمۍ زیوٗن ثواب یہِ خرچُن خۄش لگان پروردگارس زکات دِنہٕ سۭتۍ خۄش گژھان رۄب العالمیٖن میٛٲنۍ بندر کٔر حق ادٲیی مے چھُ سوٗزمُت مگر حق ادٲیی کٔرٕن یہ خرچُن خۄش لگان پروردگارس کرن بیٚیہِ پاک مالس مال دارس مال گژھن پاک مالس گژھن ہُرٮ۪ر صحیح حدیثس اندر فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زکات دِنہٕ سۭتۍ چھُ مالس ہُرٮ۪ر گژھان چھۄنٮ۪ر چھُس نہٕ گژھان کینٛہہ نتہٕ دپہِ کانٛہہ ہتہٕ حظ مےٚ چھُ رۄپیہِ لچھ تُلمس یوٗت زکات یہِ روٗد یُتُے نہ تٔمِس ہُرِ امہِ سۭتۍ مےٚ کوٚر پٔتمہِ جمعہ اکھ زٕ جمعہ برونٛٹھ أکِس دوستہٕ سُنٛد اللہ تعالیٰ کٔرنس مغفرت ییٚمۍ أسۍ اکہِ دۄہ دیُت ییٚتہِ کانٛہہ جار رقم تعمیٖرِ مسجدِ خٲطرٕ واللہ 15 دۄہہِ کوٚرُن اعلان مےٚ ووٚنُن فونس پٮ۪ٹھ دوٚپُن مےٚ حظ دیُت یوٗت مےٚ سوا دوٚپُن مےٚ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن 1 کرور مےٚ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن تتھ لچھس بجایہِ 1 کرور یعنی کرن بیٚیہِ پاک مالس مال دارس زکاتُک نظام اگر أسۍ قٲیِم وۄنۍ چھُ سوال کر دِمو مےٚ ووٚن گۄڈے
گو وری یت چنس گھ رقمس سونس چاندی یا کن تش پراپرٹی یس پنہ استعمال خاطر شین مکانس چھ زکات کی تت کون کروڑ روپیہ لوگمت تت چھ زکات کی پنہ استعمال خاطر یہ میں گوڑے وون ہاں سون یمس آسن 7.5 تول گر 7.5 تول یمس سون گر آس یا آسنس 52 تول چین یا آسنس 52 تول چین گر ات زکات واتن پتہ رود نقد گو بازرس اندر کرن معلوم 52 تول چین کتس آز بازرس اندر کرن معلوم 52 تول چین کتس اگر تیوت رقم سے نقد اسی گر موجود تت وات زکات بیشم گزارش زیادہ پہن یم کتاب پرن بعض اپار آسان اس کتاب آمد بی ملک پہ تمو آسان 52 تولن ویلیو وچھمت تت کی حساب مولوی صاحب کھسان پیڑس پہ میون فتوا دت یتس وات زکات یہ بوزن بیس جائے نسا یتس تہ وات دپان ہے نا بہوے کتاب ہائے مگر تم 52 تولن قیمت کورمت تت کی حساب تت وات زیادہ یہ وات تم کھت کم اس وچن یت کس مارکیٹس اندر کوتا لائن 52 تول چین اگر 30 رقم کنس گر موجود وریس تت 2.5% زکات دن رود سوال کنس 100,000 وریس یہ دپان بہت دم توتہ صدقات خیراتس مز ہی خیراتس مز اگر سہ ام مز کی دی ضائع گھس نا قبول کرس رب العالمین یہ گو نفلس اندر مگر فرض چھس تیل یل یا تو 52 تول چین یا تمیک قیمت وریس آسس 7.5 تول سون شاید 160 گرام تم سمن یل یوت آسس ات گو ویلیو کرن معلوم مارکیٹس اندر کیا آز تمہ حساب دن پتہ 2.5% کر نت 7.5 تولن دن 4 ماش اگر یہ جنسس من دی ون ست بیاکھ مسئلہ ہتا 7.5 تول حظ سمن مگر یہ میری ہمشیر میری گھر واجی موج کین پینلم چھس نال آسان کر زس لگت آسان یل یہ تلوس تیل نہ 7.5 تول سمن یم کی امس واتیا زکات صحیح مسلم کے حوالہ آئی روایت خاتون اکائی در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس وچ سن سن کور لگت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایس اتھا زکات دیون دپن نہ حظ لگت امس فرمایس ژےٚ پسند تیلی جہنمس اندر ژےٚ نارو کٔلۍ لاگن ام دپ نہ حظ فرمایس زکات دی گو امہ سن مز یسان ژےٚ لگت تہ استعمال تہ ات تہ زکات یہ کور حکم حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ات آمت 8 مد یمن 8 مدن اندر فی سبیل اللہ تہ اخ مد یعنی کانٛہہ تہ اسلامی کام البتہ مسجد نکی البتہ مسجد نکی تمن ادارن یم منڈن مسکینن یتیمن غریبن دن یا کا قیدی چھڑاون خاطر آغاز اندر کریام یار عمر بن عبدالعزیز سندس وقت اندر سمیو تیوت زکات رٹن وول دراو نہ کہین علماء کرامو دیت فتوا فرمویک اس زکات رقم چھو اتھے یوک وی غلام مل یم غلام کن جائے غلامی ہز زندگی گزارن تم ہیوک مل تم کریوک آزاد تت لگو یہ زکات عمر بن عبدالعزیز علامہ اقبال کیلانی یہ لکھمت زکات کے مسائل اندر تت لگوی مسجد بغیر دین چن کامن لٹریچرس لگی غریبن لگی بیمارس لگی کا مسافر گھر بوڑ مہنیو مگر چند ژور پیوس نقصان گوس امس ہیکو زکات من تیز سان مدد کرت یم ستی گھر وات یم ستی گھر وات 8 مد چونکہ وقت چھ بہ کرا وضاحت سورہ توبہ اندر امیک بیان کرمت بی یم ادارہ یہ جمع کرن
تمن اگر ام مز کان پونس خرچ گژھِ گٲڑۍ پییکھ استعمال کرٕنۍ مُلٲزِم پیوکھ لاگُن تٔمِس دِن تنخواہ امہِ منٛزٕ یِہوے گوٚو والعاملین علیہا یِم اتھ پٮ۪ٹھ مقرر کرنہٕ آسن آمٕتۍ تِمن تہِ ہیٚکہِ امہِ زکات منٛز مدد گٔژھِتھ اور ہمساین ہُنٛد یتیٖمن ہُنٛد دارالمواسات چھِ یتھ رٮ۪تس اکھ ناو یعنی غریٖبن مۄنڈن مسکیٖنن تِمن ادارن تِمن دارالعلوٗمن ہُنٛد خیال تھاوُن اور زکات ادا کرنٕچ کوٗشش کرٕنۍ جلد سے جلد یُس ہٮ۪تھ یی سُہ چھُ زیادے ثواب زینان ییٚمِس گژھو سُہ تہِ زینہِ ثواب بہرحال کوٗشش کرٕنۍ یہِ نکھٕ والنس واقع